Pemirsa ageng nyane mobilitas kerama ring Kota Denpasar ngawinang ancang pemargin vaksinasi polio talar ageng. Kementerian Kesihatan medue ancang vaksinasi polio ring Denpasar keulengang majeng langkungan ulung dasa talian diri anak alit sane meyusa 0 kantos pitung warsa sane keaptiang sida puput pemargin nyane ring tengahing bulan Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati Mausang, sayang sareng kewentenan data posyandu katanya nih kewentenan anak alit ring Kota Denpasar wanta langkungan tigang likur talian diri. Target pemenuhan vaksinasi polio ring Kota Denpasar nenten mendasar saking KTP Denpasar nanging samian anak ring Indonesia. Minabang sangkaning mobilitas ring Denpasar sane ageng sane ngawinang pusat ngicen selah galas kadi punike. Dadosnya nih kramo sanema KTP saking makudang-kudang wawidangan kantun sideng ngicenin anak alit ipun vaksinasi. Duani ngasapunike saking ancang inucap kauningin wilangan vaksinasi sani sampun memargi ring sia dase 6% utawi kaulengang majeng pitung dase talian anak inggian mayusen 0 kantos seket sia bulan saking ancang seket talian anak. Sani memargi wau tigang dase talian anak. Raris anak alit sani mayuse 5 kantos kirang saking pitung warse saking anceng pitulas talian diri, sangpun memargi 4 talian diri, raris majeng anak alit sani mayuse pitung warse, saking anceng sawatara kutus talian sampun memargi 14 talian diri. Agung Chandrawati Ngodarang ring sajoning manggih anceng punike, paiketan dani rajak maut saha antuk ngulengang anak alit sani mayuse 0 kantos pitung warse. Rawe mangkin paiketan dani kantun laksanayang mangdeside manggih 100% ring sajoning negepin anceng saking provinsi. Mawinan kahanan krame sane kekantenang ageng, sane ngawinang provinsi ngicenin anceng majeng Kota Denpasar mangdani target provinsi sida kepanggih. Widya Stuti Bisnis Bali ngundingayang.